City Council ke Hatarman Dauruge, Sate Fasro Devana, Rasmi Amjasa, Huria Befun, or Badamara Padano. Medo Koramaki, Dihe, Vadanti Befunaki, Deputy Muhammad Narish, Councillor Ali Ayman, Councillor Aishat Nizli Rashid, Councillor Fatima Shaufa Salim Online, Councillor Muhammad Saif, Councillor Rihan Nazim, Councillor Ibrahim Muhammad, Councillor Mariam Nazima Faiz, Councillor Saida Rashad, online call, online. Tivara Bodo. Councillor Saida Rashad, Councillor Fatima Hishan Ali, Councillor Ahmed Jumna, Councillor Muhammad Arish, Councillor Ibrahim Abu Bakr online, Councillor Nahuda Ali, Councillor Hassan Nizam, Councillor Rishwan online, Nazim online, online. Councillor Safa Hazirvi. Ashat Nazima Barrow. Online. Medhema Huria Councillor Barrow and Dohi. Ishfa Chutia. Ishfa online and no doubt. The Hema Meduge Koram Hamave, Hema Jasan Korea Dan. The agenda me fast Koran Algondo Ushala. I am better than Huria Befrunge Itifag fast agenda. Agenda item they in September their service fund do Bevun Mal City Council Hataraman Daurga Sate Fasos Evan Rasmi Am Jasage Yomia fast Koran Ushala. Agenda item Tine Dia Fudung Hitamatuge Dia Fudung Hitamatuge Satek Eke Desh Fahe A Oblique Thursday had the Eke Oblique their service Oblique Fanara sitting at the bridge and highway Masekura Mozifung Maseke Kuruma Tiben has bridge post Heduma bridge and highway Saradun therefore foot Bime Hoduma Edifa Vate Kamagola to Mashwara Gotin Nima. Me around Land Committee for one. I want to Shala. Land Committee for one. Hatare Itari Gotu Shalakanga. Imdudesi Made Maswering Paga Hingamun the pump station way. See out for the Gam Kurma Benwa Bimga draft chart land section Hissa Kofati being Farat Hava Kurma with Mashara Gotinim. Me own main enemy Hissa Kofa agenda education Hada. Him council the Gotinim Mavan Pumot Sebefunda the end of Benova by Tano pump station Hidamataka out for the Deputy Manarish. Me ane arudama saaf kollan beenuve ane e jaaga etanun dibeto lane section badlawa fa korha fa chart me mermati jaaga dibe ad ema arudama emmaragalu goda puriyede ema emton de saving hawa kora ema me bad and Ishan Adi Ishan Vidano that Tide Ishana Nizam Debe from him Huria Befrom Taidako Ishan Feva. Okay. Ade Mea Miharu Miogotum via a Algonda mi oi mepun marangalaka safenu e paakuga kihasa rahad dekkam mitarunne geniya ekko biddo ebe funnan kihine to kihawarege
وهنتو شكري consideration ad ಆಯ್ತು ಕಮಿಟಿ ತಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮವಾರು ವರ ಮುಹಿಮು ಕಾಂತತ್ತಿ ನಿಮ್ಮವನಿ ಮುಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವೆಸ್ ಹಿಸ್ಸಾವ ಕಾಲ ಕಂಕಂ ನಿಮ್ಮನಿ ඒ මාළුගඬු මෙන්න මේ මුලි කවුන්සිල් බයි කංකං එගෙම් වෙස් ජෙහෙකං අලුන් පහක් කුඩ කොමිටිය ಕು නිම්මාල හද මේ ෆ්ලෝ එක නාදෙ මස්සලදකේ ඉගේ તો බයි කංකමුගේ බයි හස්සස් කන්තන්ත මුන්නානේ හැම ලෑන් කොමිටියක මුලි කවුන්සිල් මේ එගෙන් ජෙහෙකංකං එහෙම මේ මාළුගඬු මේ ඒදෙන් මේයර් වෙස් බයි කංකමුගා इस नंगवागें हम आलुगन में ना गुलुं हुन खांगखांग अनेक फ्लो एक दिन इसके मशवरा कोल्लबा फगोते नहीं में कोमे ने एक बार तो नुदे का नुहे नम्बेस लाइट तो के बैंक हाथ से खांगखांग को आलुगन में ना वहाँ का धक्का लूँगे आलुगन ही बने हम एम में डेमोक्रेटिक गोइंग है ये तो मी आलुगन में मितानो निम्मी अने कमिटी फोनवा ने कमिटी निम्मा मत का फ्लो अंगा सम फ्लो का मी आलुगन में जलसा फिरमो कोरिया मेरी उरिया चिस्सा कोरे फा देखा मोती फ्लो मोती ती बेफ्रम बेनो वर्का बाद कम एवस उट्टु हुरहने मितनो कम बेनो बेफ्रो बेनो गोतक बेनो वाहक देक्कमुगे पुरी हम हितियार उन्नाने मी इस्लाम दीना गावना सासिया हिलाफना गोतक हम कम वास देक्केने मितनो हम अलगोन में एवस बेफ्रो के वाहक कन सुट्टवा मोती कुरियदा अने अलगोन में फोनवा फम यका एवस बेफ्रो को ने एवस कमेंट करवा फकवस एम कमेंट करवा फन अलगोन एं हम रिया कोफ अलगोन का देन कमेंट वाहक अलगोन मिति गेन्ना हेन्नमगा अलगोन मे को तकन गेन्ना ने अलगोन एदेन तिबे फ्रॉम वेस वगुत नंगवागें मी डॉक्यूमेंट फोनी बदलवा मी जवाब देवुं अलगोन मेंडस एमने सम मी गाडी सदांबे अदि मी तिहोरे डाउट्स क्लियर कर दे वगुत लिबेन अलगोन मेंने सम और बड़ा शुक्रिया हम एम बेफ्रो तो चेदालो लेन कमिटी मगर काउंसिलर हरीश शुक्रिया मैं आलमन लैंड कमिटी एवस बिबेग एवस फैसा कमेंट निर्माण अने काउंसिल बोर्ड मुगिनस ओरिया निम्मुतस निर्माण काउंसिल बोर्ड अगेनस है मालूमात का धन्यवाद आदमी यार मी तनो हंगमंदा को तकी दे मी अगन कोड को तफसीर को दाना एवस बिमका बे कमें आदे एवस फैसा बे मुहिम कमे वेज्जा बड़ी तकंत काउंसिल फ्लो नोनी में को तंडा अगन में एनु को तकनुस निर्माण हम पुरिया बे फ्रोंगे मशवरा एकम कुरान हम अगन एवस कमे नो निर्माण मैं तो एबा हम धन्यवाद कस शुक्रिया और बड़ा हे मी अगन में मी एमडब्ल्यूसी में दुन को एकम कोरिया केंदा काउंसिल फ्लो निम को अगन में कोरिया केंदा और बड़ा शुक्रिया एजेंडा आइटम 5 मासिटी काउंसिल के मसक्कत विदस कुरुम हदाफा काउंसिल तोगे मच्चे कुदे कमिटी तक वदुगर सादु कुलवाद अलगोंड इन्नाने मी फोनवादाफा मी अलगोंड मी इसाक फोननाने हुरिया मी बेफोन कमिटी तके मी यार मी एदन अलगोंड मी हम डिप्यूटी मशवरा कोरेगे मी हिगा फेचे दिबे मी कोलगा हम दिबे फोन इहानोती अल्फा को फुर्सत उन्नाने अलगोंड में अलगोंड हुशाला को मी हारेती मेदु मी फ्लो हुशालाफा देवस पे फ्लो कमेंट प्रमोतिया एक कमेंट आरोहादा हम फुर्सत उन्नाने आदमी डिप्यूटी में नारिश हुशालवादे बन शुक्रिया मैं मिहार एकुलवादा फा इंगो अलोड कंपोजिशन ते एकुलवादा फा इंगो कमेसर कतिबरन धन्यवादना वुमेन यूथ एम्पावरमेंट एंड सोशल वेलफेयर कमिटी चेयर गोतुगा आमिनत रिश्फा अहमद वाइस चेयर गोतुगा फातिमा शौफा सलीम then councillor Aminat Yumna, Mariam Nazima Muhammad Faiz, Aishat Nazima, Riha Nazim Ibrahim Abu Bakr. Land and Building and Projects के chair गोतुगा Muhammad Arish, vice chair गोतुगा Ali Ayman. Then councillor Riha Nazim, councillor Ibrahim Muhammad, councillor Aishat Nizli Rashid, councillor Fatma Shaufa Sadim, Adi councillor Aishat Nazima. Public Space Committee का chair गोतुगा councillor Riha Nazim, vice chair गोतुगा Ibrahim Muhammad. Then councillor Aishat Rishfa Ahmad, councillor Hassan Nizam, councillor Ahmad Rishwan Rashid, councillor Ibrahim Abu Bakr, councillor Ali Ayman. Corporate and Finance Committee के chair गोतुगा councillor Aishat Nizli Rashid, vice chair गोतुगा Ahmad Rishwan Rashid. Then councillor Saida Rashad, councillor Muhammad Arish, councillor Muhammad Saif Fatih, councillor Riha Nazim, councillor Ibrahim Muhammad. Waste and Disaster Environment and Animal Welfare chair गोतुगा councillor Ibrahim Abu Bakr,
Vice Chair Goto Councillor Hassan Nizam, then Fatmat Ishan Ali, Aminat Yumna Ali Ayman, Ahmad Rishwan Rashid, Muhammad Arish. Road Traffic Committee ke Chair Goto Councillor Hassan Nizam, Vice Chair Goto Councillor Aishat Nazima, Councillor Nahula Ali, Councillor Ibrahim Abukar, Councillor Ahmad Rishwan Rashid, Councillor Saida Rashid, Councillor Muhammad Saif Fatih. Vital Statics or Digitalization and Rule and Regulation Committee ke Chair Goto Councillor Muhammad Saif Fatih, Vice Chair Goto Councillor Aishat Nizli Rashid. Then Councillor Nahula Ali, Councillor Fatma Shawfas Ali, Councillor Hassan Nizam, Councillor Ali Ayman, Councillor Fatmat Ishan Ali. Housing Committee ki already Councillor Fast Code Nimma Fin Committee, Ministry of Fonua, Ministry Established Coffin Committee, Committee member Ungotuga Mimani Chair Gotuga Alwa Deputy Mayor Narish Adi, Vice Chair Gotuga Mariam Nazima Muhammad Faiz, then Councillor Muhammad Arish, Councillor Ibrahim Muhammad Adi, Councillor Aisha Nizli Rashid. Health, Education and Skill Development Committee ke Chair Goto Councillor Aminat Yumna, Vice Chair Goto Councillor Mariam Nazima Muhammad Faiz, Adi Councillor Aminat Rishfa Ahmad, Councillor Fatmat Ishan Ali, Councillor Nahula Ali, Councillor Saida Rashad, Councillor Aishat Nazima. Me allowed me a hushala for a committee taki. I'm allowed them me committee ta me gota fast call the sugar. Okay, Deputy Mayor Narish. Housing committee me housing neki rayitunge warang hassas masaleng ekulagwigem wa kame ingeto then me committee mihar kuring hada fo ekkam ga vies mihar ashara memberun mitage batibi ingeto housing committee meti first member maafannuge de memberun Ahmad Narish Muhammad Arish then Galolge member Mariam Nazima Ibrahim Muhammad then Aisha Nizlin Rashid ay hemveru namaves mi ashara dairaya wengiruga machangoli medenne machangoli evves hissai mi committee kunne emi ma housing committee kala bodati committee takuga muhimu rayituna gulunhuri hassas kankamuga aluganda aslu eden meya adi visna lavwa housing committee ekulawalam visum behetto ingeto shukriya और बहुत शुक्रिया ईशान आदि डिप्टी मैच विदालो therefore ಅವಡಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಕಂಕಂ ಹಿಗಾಗ ಕೊಡಕೊ ಸಾಫ್ ಕೊಲ್ಲದೇನೆ ಕೌನ್ಸಿಲುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎಕುಲವೆ ಕೊಮಿಟಿಯ ಎಕುಲವಾಲ ಎರುಗ ಎಕುಲವಾಲನಿಕಿ ಎ ದಾಯಿರಾತಕ ಬದಾ ಕೌನ್ಸಿಲುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎಕುಲವನ್ ಇಂಗೇತೋ ಬದಾಫ ಮಿ ಕೊಮಿಟಿ ಮಿಹದಾಹಮೆನ್ ಅಮಲ್ ಕುರಮ ಅವತೆ ಕೊಮಿಟಿಗೆ ಬದ್ದಲುಂತ ಬಾಬನಿ මිතා කොණුන් අලුමෙන් හවුසින් කමිටි එක බද්දවුන් තබෙවි මියදාහමේ එක මිහාර මීංගොතු වෙච්චක මොන්ජාම් දෙන් මිතාගේ හවුසින් නා ගොළුන් හොරි කන්තත්තවග අන්න මස්සත දිරාසා කුරුමට්ටක බාවවා කමිටි තවග අලුමෙන් නම් කංකන් ආම අලුගොඩ්මෙන් හම මි ගෙන්නනි ෆ්ලෝය ගෙනස්දා ෆ්ලෝග සේ එම්ම ෆහුග සේ නිම්මා ෆාරුන් මෙ මි ගෙන්නනි දැන් කවුන්සිලුන්ග මච්චන් එකුදවේ කමිටියේ කවුන්සිල් ෆ්ලෝයින් හුෂේලිම කවුන්සිල් ෆ්ලෝයෙන් බේනුවා ගොත කවුන්සිල් ෆ්ලෝයෙන් ෆාස් කොද්දී ෆේනිකි ඒකි එව්වසාලෙග්ග මිතාග අනේ මේයරු බේනු විගතක නෝනි අල්ගොඩු බේනු විගතක නෝනි දෙ මිතාන් එහෙන් බේනු වාගතක නෝ මිතන හුෂේලි නන්තගේ ගමච්ච ඒ නන්තක අරුහුන් ලිබි ෆාස් වෙගෙන් හුෂාලාෆින් හුෂේලු මෙන් ඒකි එම අල්ගොඩු ඉතුන් අනේ මේ ඒගොත ෆාස් වෙගෙන් මියදාහමෙන් අලුම මසෙක්ක කරමුන් අයි හැම මි කවුන්සිල්ග මියදාහමය තිබි හුරිහා කවුන්සිලරුන් හැම ඒගොත රුහි ගබූල් වෙගෙන් එමසෙක්ක මියදාහම අලුම කරමුන් මි අයිවස් ඒගොත මසෙක් ඒගොත මති මේ bodu masinga masakkate nimma followment housing committee housing ministry avani alurminge faratun hushalanje report achista hushala nimma fama ekan modu madattaka saaf kolla den benu बहुत शुक्रिया डिप्टी मेयर मरियम नाज़िमा चौधरी ad shukriya me aluganda fahagoy me health education and skill development committee ga hebbe from tibbeviruga hama anekkay smiti bihus anhen councillors alugan wara eden me firhembe flux volunteer korawag wes emme firhembe friend names me committee ga himana devama inget barbar shukriya Alugando duta. Saif Chevidal. Ibrahim Abu Bakr a committee ga himen wadan wanden Saida Rashad me Tanazil wadan a committee hemwima
ඉබ්‍රාහිම් අබූබකර් එකන් ගබූල් කුරවා කොමනි විය වර රංගල් ඒ කොමිටියේ ඉන්නේ වර ශුක්‍රියා ආද වර ශුක්‍රියා දිදේ පුරුසු තයිය දෝ මොලේ ගබූල් मैं पुरुष का आयोजन करूँ أيضا عائشة نهضة فهو فسد عائشة نهضة علي سوري نهضة علي سوري شكرا मैं عائشة نهضة इन्होंगे तो नहضة علي आदे मी अल्लुनो हम मी लैंड बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट्स मी कमिटी या बेगो तुम हम मी अल्लुनो के ख्याल फाड़ कोल्लम बेनुंगे ये तो मी एजेंडा yang hushelifa mi otives mala city council ge masekketta vilares kurumang hada committee takuge wahaka ehme onnani ingeto mala city council ge masekketta vilares kuruma mi midia hafta galun menna share kuri council un share kuri document gaves mi onnani male sarahaddu taraggi ko kurierumuga kuranjehe kantatta kurumuga urban planning ge tereng kurevigen daane gotaka maseketta farmako kuriya gendumuga beenumwa policy level ge advice for koddeno miye land building and projects committee ge mi beenumaki eto ehme onnani emma mi meve sengedannawane male city council mi male city ga mi onnani hulumale male adi vilimale egutam mi onnani emma mihin onne iruga haim memberunge committee ga mi onna iruga vilimale miga nuhimeneti hama alunu e kambadun horima ekan alunu faha kollam beenumwe mal city council ge masekketta vilares kuruma hada committee eka wairuga emme gina masekketta ke mi strategic action plan gaves khandeli fauti ek daira eka wane vilimale daira ege terega hama mi bay masekketta ves alunu dannawalam beenu ಫಸ್ಸತೇಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಮಶ್ರೂವ ಕೀವಸ್ ವಿಲಿಮಾಲೇಗ ಮೀ ಬಯಕ ಎಬ್ಬಸು ಮಿಹಾರ ಹೆದಿಫೋಯ್ ಮಶ್ರೂವೆ ಸಿನಮಾಲೆ ಫ್ಲೆಟ್ಗೆ ರೀಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎವೆ ಸೆತನುಗ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮಂ ಉತಿಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲು ನಿಮ್ಮಾಫ ಅದಿ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಖಾಸ ಮಾರುಕೇಟೆ ಹೆದುಮವ್ವೆಸ್ ವಿಲಿಮಾಲೇಗ ಒತಿ ನಿಮ್ಮಾಫ ಬಯಕ ಎಬ್ಬಸು ವೆಸ್ ಹೆದಿಫ ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ವಿಲಿಮಾಲೇಗ local marketing adi mas marketing hedumavves bayakauti ebbasun hedifa futsal ground nuata futsal kulene dande council ge faratum vilimalega gayam kurumavves oti bayaka ebbasun hedifa vilimalega outdoor gym ka basket court ka volley court ka handball court en elumavves oti bayaka ebbasun hedifa adi hama ehemme vilimalega zamani femwaruge kudakudinge parken elumavves විලිමාලේග එකන් කුරුමව්ව සොති බයකා එබ්බසුන් හෙදිෆා zamaani femwaruge shopping complex එක ගායම් කුරුමව්ව ඔති බයකා එබ්බසුන් හෙදිෆා විලිමාලේග beach taraggi kuruma faakhana bariyakaya kiga emaseke mihare oti iftitah ve nimifa geto ehmi mammi huriha project takaki strategic action plan gaves himenigen adi miharu මිස් මිහුන්නා කොන්ට්‍රැක්ටර් උන්නා හවාල් කුරේ ෆහුරි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මිහා බෑවරු ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් හොරේරුගා කංකං හොරේරුගා අදිවස් බය කංකං බින් කඩේලුමා මිකාල බය කංකං වෙස් නුනිමි හොරි මසෙක්කෙත්ත වෙස් බෑවරු එබහුරි මි කංකං තම්ෆීස් කුරුමුගේ මර්හලාග මිහාරෝති ඔයින් ඉරුගා ලෑන්ඩ් බිල්ඩින් ඇන්ඩ් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කොමිටිගා විලිමාලේගේ කවුන්ස්ලර් නුහිමෙනුන් එයි අලුගඬ බලාගන්න වෙන කමෙන්නුන් ඒ කීයේ ඒ විලිමාල කවුන්සර්ගේ හයිසෙතුන් දන්නවා එච්චන් අලුවන ගේතෝ මාල සිටි මි ඔන්නනි හුළුමාල මාල අදි විලිමාල මි ගොතම් මි ඔන්නනි එහෙන් වීම හයිම් මෙම්බරුන් මීගේ මිදි හෆ්තාගා කොමිටි එකුලවාලි ඉරුගා මි කොමිටි සජෙෂන්ස් ආයරුගා උති ෆස්ට් මෙම්බරුන්ගේ කොමිටියේ මි හෆ්තාගා ඉතුරු දෙමෙම්බරුන් ඉතුරු වෙගෙන් ආයරුගා වෙස් විලිමාල කවුන්සලර් මීගේ නුහිමෙනේති අලුන් හැම එකම් ෆාහක් කොල්ලම් බේනුම් වේ එහෙන් කොමිටි තකා මේ දවලුණුගේ එවස් මස්සල ඉන්නේ හැම එකනි මි කොමිටිගේ වාහක මි දන්නවනි විලිමාලේගේ ගින කන්තත්තකේ ඔයින් ඉරුගා ස්ට්‍රැටජික් ඇක්ෂන් ප්ලෑන් ගවස් ඔයින් ඉරුගා ෆස්සහර දුවහන් ඔයි ප්ලෑනින් ඔයින් ඉරුගා මි කවුන්සිලුන් තම්ෆීස් කුරුම
gina kantattake rawa nimma fo iruga ekankan tanfiz kurumuga ekankan kurumuga vilimale counselorge bæverivun eganu himene gotaka committee marhalaga ebo ove mi masekketta vilares kuruma hada committee takkama mi otti ngeto miedu hushala fo iruga soti egota mi committee kura masekke veswara rangala ebo mi tafsiluga oingiruga mikan nuhimeneti alunu hama mi dannawalam beenumwe vilimale raitunna veve warabbodu mi beinsafeke ei geto vilimalege bas ivuma vilimalege raitunge khiyalu councilan husheluma raitun mi intikhabu koffa huri counselor alwanaki ehmima miga emme rangalu gota meya visna wada emme feyawane gota she mi dannawani rangalu gota visna wadan miya adi hama visna wadan badalu gannewun alundu edeme haim memberun tibbevi iruga haim memberun himene committee eka wa iruga vilimaalege mi kantatavves miga mi vilimale counselorge bæverevun miga himene gota raitunna nikametikan libige nudane gotaka mikan kurevun alunu hama warabodan ede shukriya هذا أربعة شكرية مي هي فلا مي أقول نما كاميرا قالوا كل ده أنا مي ما ده سيتي هيمني كمان أشهر دايرة تين دايرة كارينو مي أسرائيل نبرة ولا كوتا دكيا وها كيا بات أقول رأيتو نصاف كدين ما دانما ما ده دايرة مي هيمني كمان مي جمدا أشهر دايرة ما ده ما ده سيتي ما ده هيمني مي سولا دايرة den ulmale iddaira den vidimale iddaira hem evs rayitaka ihmale wana gotaka mita algon indeken kamen nonimmana adika evs rayitaka nikamita wana gotaka algon me kamen mita nonimmana den evs committee huriha daira member onde daana committee no heden hem gotan hada peka manjamu ei committee no yana kas flow em algon me mns genje evs committee huriha me daana nonimmenaka adihama mi egotaka kurun ole fiam committee ge benuesne එහෙම අලගොන්න වෙන කුති කමිටි තහදන්නේ අලගොන්න ඉරෂාදී කන්දත කරන හේද කමිටි තක මේ කමිටි තකකි මොත කොමිස අදිහම කමිටි නිම්මන්ත මිෆුද නුගනේ අලගොන්න වෙන නිම්මාන භාග තකරාර කරන එක මොනෆි එහෙම රයිතුන්න අසුග සාෆ්වාන්ජේ අලගොන්න මේ කමිටිගේ මසෙක්කතකි කොබව කන් කමිටිගේ මසෙක්කතකි කමිටි තමසෙක්කත නිම්මාෆ අලගොන්න මෂවරා කොෆ ෆලෝ අලගොන්න ගෙනස් ෆලෝග මෂවරා කන්දත නිම්ම ඒ කමිටිගේ මසෙක්කතකි එහෙම එවා දන්නවා එහෙම අලගොන්න මේ ඩිපුටි මා හුෂාලවා mi arishadi gina befun taadu kurawadi ebbadala ekkom algondo husali badalu saida mi health education skill development committee mi tanazum ibrahim abukur ora ufalak baro nimmuma ko e badla ko ane mi fast kun husala ema mi bari kuriya befun getering ishan nadi nuhdadi debe from fiya huriya be from taida committee tafas medi aur bahut shukriya mi idare goto hushala mi masade ami mawdumat hissa koragondu mi agenda hai yado mi council ge business development unit on kuriya gendiya project oge updating agondu ama hissa kodana mi gadi gama mawdumat ka ham tafsil dechcha agon genesena denganna mi jalsa ka alum ready korawa mi ge am ganda hamastas korin mi council wani mi projects tak avas kurumattaka mi infrastructure ministry of fono mitanu nimma mere hamastas samavegen deruga gossen hisabu kudukur tafsir ekon tak denganna mi jalsa agon furiha barabot tafsir ready koramda mi miharu gossen hisabu ki hameken hataru bime hawa koran agon men ai egeteren timbi me hawa ko me wani den ebbin hawa anu kore wani as hawa koran faraten aso nenge em eves agon me infra ka edefin ko bato e farata ki den eves bime hawa koraka edif agon men ka nade eves request den mi binta hawa kurumuga ebori fodem korinje jeratake em algon me ewa kasim council ge member uge manumata ga dannawada
de e ijrata urikam ga bi numbers algon me conditional ko sawa kuri asuga e funna maseke fase ko din mataka mikolon korenje evves kame mal city mayor korenje evves kame no genne evves kame ministry no fa nonar kam furi hemegen te fon arwa otiya ebe fon algon me angambi konkame tawon no koddi oti evves kame nona no koddi den ane asduk mi contract bonado vejja performance guarantee denje proof of finance denje final concept detailed drawings denje details business plan denje projects consultant ge details denje ima kurma naganje huriya huddata copy ida algon me ek chita limu algon me koddem bakam de me kuri wan me den first kanta ki astu bin hawa ko kurinje kam hennas ministry mikama evs kama koffe kama algon ka madam nulibe adi evs project ge mege evs document ebe for algon nissa ko fakane adi hama me mikitano nimma fa obe komme mahake fa report hushalan ege evs report metan hushala fa nebba danna algon ka hame ka hama ka sunade ema ministry tere mikantattawga mikan mi da goten algon men na safen algon me sitting of phone mi gosse update algon ne de algon hissa ko algon me mi mikamuka ami rice algon maswara kuring rice me to wada gan do algon men mikam hitere kam benwa rice vidalwege committees hedi e committee ge baddom mi hatana befane committee baddom algon wane e group ga lfs reports innawane group ema algon wadani mi projects ki hama muhim projects ka wati algon me faratun ko den joriya kam ko gem kuriya gen debe to evs kame tigem befolaka ves mi algon ka faratun mi laswa kama fa kolonya algon war bod eden tibe fulon evs maluma turi algon hissa ko deva mihatana algon de jagin kama ki algon ko faratun evs kame laswegen evs kame no nar ko furiyam jagin kan bon den no nar evs ichga reply kores no nane uriya reply ko funani em den do ka me ban ta sid update algon arwana mi projects ka be goto em e sam algon hama maluma hissa ko den to den algon mi hataka gosnana mi idara gotum hama industrial videja gole gotum malumat hissa kon industrial videju kantawga mi council be nimma fa hama waram muhimmu kantata geta koram beenwa kama hama mi nimma fa nimmu mabe e nimmu algon hissa kod devanti be fonna yeto e algon ki mi council nimma fa nimmu tadi korin nimmes fa hon nimmes sama tamhis korin nimme kawata on missa kornes de council hen gotaka nimma fa algon ke gotaka ma kodden algon mi implement koren namiha mi mikamuga garage workshop godam benuwa farataka industrial videjun fursat tanwas koddinuma mi council abe nimma fa yeruge me dr muhammad muis an sokol hotivis agon nimun kyadan dibe fona mi masada council badagat mashay garage workshop godam benuwa farataka industrial videjun fursat tanwas koddinuma taka mal terega hori garage workshop godam toge emme fahoge malumat survey ko ekko industrial videju ke plan revise ko zamani framework industrial warehouse imarat ke alane farate hoda masakke hawa kurmai mihar kunigonde gota industrial village on gotum nimaka genomataka etan saaf ko uskurmai ko industrial village jaga denu sule kandala mal terega hori garage workshop gudanta badlu kurum program hingumashay gudan garage workshop ge vyafariya ala wannam benuma farate industrial village jaga dinumuk program hinguma edi husharma riyasatun voter semun miedu jassa bare wadagin member iftifaqum mi husharm faswi mihar mikam vege molataki kotu nimmafi etanaki sarkar tanekama eden eruga sarkarun kotu gosken mi dawga kogem awmekama nimmi algon men neengi algon men ege algon legal team algon ka men algon men kanange hearing ekkame algon kanne mi algon legal do algon de mi mawdu matinge to missa korani ehema algon menge mi gair hazir gani nimma kawati algon dafe kam mihani algon me miti mikan aki mikamaki maale waram muhim kameko hami dakkani maale tere me garata workshop gen dehema mikamuga mi council ge dafe kam mihani algon me mi istuna fa damveto nudamveto asnafe ka ha algon me mi kuriya dai mi amara mi kuri ke mes nimma fa nimmo kawati ham yagenu mi yoduge rais jumhuriya hemima mi badota ke annan kam algonda ka ya bata gabo den kore mi ers gabo kora goi he mi oda samalgon gabo kor mi kotako inna bane hemima ti we frunge dafa ka kon koriya dame algonda fenna ki mi bimaki asuga mi council ke mi dharanga rayitunge muhim beyanata ka beyanu koronda bimakam dafa kore algonda council dafa ka algon me hani mi kamuga koriya dana koten algonda dafa beyanu hema mi bagut kole beyanu fulwanya bagut kole nangawa fana me dafa ka tibe from visnawa pada emphasize yedu komen non mes
dengan jalsaga visnawa wadagen besama besagondo ede agon benon hama sarukara skuligen hama awun ms mikoran ms kate raizun fasiyamana got hada de molen hema miyadu hama tibe from anne jalsaga agon agenda koddena tibe from visnawa wadagen goten nimma fursate hulwadam besagon masene bes councillor saif ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೆ ತಿಫಾಹ ಕುರೆವಿ ಮಸಲೆ ಕಿ ಅಲ್ಗುಣ್ನ ಕುರಿ ಸರ್ಕಾರಗ ವರಂ ಹಲ್ಲು ಕುರಂ ದತಿಫೆ ಮಸಲೆ ಕಿತಮೆ ದುವಹಕು ಅಸು ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮುಂಗಿರ ಮಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯಿಜ್ ಮೆಹರ್ ಗ ರೈಸ್ ಜುಮೂರಿಯಾ ಹುಣ್ಣವಾಂ ಹಿಕ್ವಾಫ ತಣಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬೇನಮೆಕ ಮುಳಿ ರಾಶುತೆರೆ ಎಕ್ಕೊ ಕಿನಂಬುವೆ ಮುಳಿ ರಾಶುತೆರೆಗ eki baawatuge undaguta mihunna dimaw munda masade gudan kurma workshop kurma eki baawatu garage hinguma carpentry hinguma miki miwaruge kuda tanegge tere rashtere kureven ekkamenno ehme evisnum fulga industrial village maalege mihunna tayyar kuri ehe namaves etam vege midiyai eki sarkar takun eki beenuma e ministry te genuniya sarkar hissawa kumfunitawge mudabahattam beenun kura tanaka etantam vegen gosse natija eki etan hikkita hangaharu angaharu paayetwegen darus ekamu garahaten algonme maale mihunnakan ege luyen nulibe meyati faha kurevihen algon gabul kura gotuka miharuge raisul jumhuriya mitang meyarakan hunnevi iruga algon men emmen ekkogen emmen ebbaswegen emmen liyegen emmen ekama wakalat koggen fast kofoy kame maale carpentry taka workshop taka garage ta industrial village badal kurum ehen namas e masekkatan huraselu mattaka kuriga sarkaru hingwafa kame kota wadatun etanuge tarika etanuge mi milkwerkan sabit kurumuga massade asdu wara silives massade ingeto malege mihunge industrial village ge milkwerika male city council nonna gotaka wakalat kurawage ebefun er kota wadati algondu gabule nukura miharuge sarkarun egotuga e decision ga kuriya wadanwana kamakan algondu wara bodan eden miharu algon menna mimassaga mugabil kuramunda anifara hasmu efarata algon wahaka dekun ei ministry construction ministry komanya efarata wahaka dekan algon gabul kura gotuga ebe from mikamugo du devwan algonde gabule nukuran kommen ebe from industrial village ga hipwan tibbawan beenum fulwan kaman ei algon menge atuka etan engiru sadi etanuge milkwerikan mi wakikolega nuje engiru gaves bridge ga masekatan eduni masalgon men dini algon menge nenge ves reservation ehen namaves etanaki daima male sarahaddu ga hinga project tan hinga kumfunitakun echi gudan kura tanaka nuheddevene ingeto vehicle park kura tanaka nuheddevene SOE tawge eki kurevene kamenno malege mihunge beenun takattaka ebin skureven jen kommes limiten onnannu to bridgena limenden algon men kekkogen tibevene ingeto male carpentry taka echi migota rattere bahattal abada ko nutibevene algon men algon men rayituna mitanan aergos dehas 21 narus vi vaudeke mi saaf kurumaki male tere ingeto mewa wadannom adi kurige meyer kom wadannom adi raisul jumhuriya kama dr moiz wadannom mumbes wadanne vaude me male hallu kuran ebeje mi rajyege 40% mi hungulle tan ingeto ema mi viuga mikama me algon hitu sarkarum visnawan algon men sarkara kuriya dan algondo edeni mi mikan istiuna marhala ka nugos adi kotu mihar mimasa negigen algon men na ekko ministry a negotiation kan mikan hallu egen diu ingeto algondo beenun kamenno mi dawtuge mosasa migota talafolo mun kote ga diumaki ingeto eggutuke beenun kamenno adi miharuge sarkaruge mi counciluge attitude ke kamaka algon gabul enukuna sulhaveri masalas gote galgonna waaka dakkan kantan nimmen jehen shukriya अरे बहुत बहुत शुक्रिया काउंसिलर साइफ डिप्टी मेयर नरेश ಅವರಬ್ಬರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇಯ ಅಳವಡಿತಂ ಅಳವಡಸಂ ವರಬ್ಬುಡ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸೈಫ್ ಕೆ ವಾಹಕೆತ್ತ ಇದು ಕುರ ಅಳವೆನ್ನ ಹಾವ ಮಶ್ವರಾ ಎಕ್ಕೊ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೆನ್ ಎ ಅಳವಡ ಮಿ ವಾಹಕ ಮಿ ದನ್ನವಾ ಸೌಬಕಿ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಗ ಮಿ ಬೇವಿ ಬದ್ದದುಂ ತೋ ತೆರೆಂ ಮಿಹಾರು ಸರ್ಕಾರುಗ ರೈಸ್ ಸೋಫಿಯಾ tawdatuka kumfunitaka ekko industrial village kantako bevi baddadunto ga baaru angaluda fursat libunima already miharu me ane maade tere kuri garajutaka mi kankan badal kurumattaka hada me ane
මේ බිල්ඩින් ත හෙදුමු මසෙක්ෙන් MPL හවාල කොග්ගෙන් එමසෙක් කුරිය ආ ගෙන්දු මට්ටක ඒක බද්දුන් තක බෑරුයි එම එකංකන් ගොස්සවරි කියා හිසාබගත්තෝ එකන් අලුමින්න සාෆු වාණි අලුමි මිනිස්ට්‍රිය එක්කෝ බද්දදකෝ අලුමෙන් ඒක වාහකත දක්කාගෙන් ඒක අලුමින්න හැමෙන් ඒ බයතන් අන්නානි කියා හිසාබගතෝ එබෙෆොන් විෂ්ණු හොරිගෝ සාෆු වීමත ඒ අලුමින්න කෝටක් ඉස්තුනාෆ් කුරන් දාන්ජුනස් නුදාන්ජුනස් අලුමින්න සාෆු වාණි ඒක කුරින් අලුගොඩුමෙන් ඒක එක්ෂන් නෙගුන් ඒක අලුගොඩ වෙස් බුද්ධිරි ගොතක නුෆෙනේ දැන් මේවගොත අලුගොඩම දෙම්මේ අලුගොඩන් හැම එයි කෝද ස්ටෙල්කෝගේ ෆරාතුම් ස්ටෙල්කෝගේ මාලි සරහද්ද බේනුවා කරන්ටු දිනුමට්ටක තෙවවලමුන් ගෙන්දා බාජු මේ මිතා නෙර කට්ටන් අරගෙන අනේ ඇක්සිඩන්ට් වගේ මේ ආරුම හුද්ද දීෆේ ඉන්නනේ මාල සිටි කවුන්ස් හුද්ද දීෆේ ඉන්නනේ අඩ්ඩිහාවගේ බාජ වද්දක් එන්නමස් කොරියම් මිය තින් හප්තා වන්දන් එල්ලක්කට අනුගේ මේ බාජ වද්දුමක හුද්දේකන් එමර්ජන්සි කොන් ඒ බේදේ හෙන්නුනේ ක්‍රිටිකල් හාලතක මාල් සරහද ගොස්තානකම එබ දෆා කුරවවා එම එල්ලක්කට අනුගේ බාජ වද්දුමක හුද්දේකන් එබෙෆොන් එබ ෆොනුවා සිටි එ රාජන්ට්කෝ කොම්මගල් ආරෝඩ්මෙන් ඒ වාහකම යන්නේ මේ කවුන්සිල්ගේ හුරියා මෙම්බර්ගෝ මාදුමතට හිස්සා අමි කොල්ලි එම ඒ සිටිගේ ජවාබ අලුවට මම හුද්ද දෙන් අලුවෙන් ෆොනුවාන ඒ නුන්නම අනේ තෙවුණු අනේ මිකොල නේලිගෙන් මාලේ සරහද ක්‍රිටිකල් හාලතක ගොස්තා එම එකන් හැම ෆාහක් කොල්ලම් බේනුවේ අලුවන රබඩ සයිෆ්ගේ වාහකේ තායදුක මස්වරාය මිනිස්ට්‍රිය එක්ක මීටකෝ අලුවන්ෙන් ඒක අප්ඩේට් උනගා අලුවෙන් කුරිය දෙවෙනි කොංගොතෙත්තෝ ඒක සාෆ් කොල්ලා අලුවෙන් කුරිය ගෙන්දි විදානක මාලක ඔබ Honorable Shukriya Deputy Mayor, Councillor Saif. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಮಿ ಹಮ ವರ ಕುಡಕೊ ನುಕ್ತಾ ಫಾಹ ಕುರಂ ವೆಗೆ ಇಸ್ತಿಯುನಾ ಫಿ ಮುದ್ದತ್ ಫಾಹನಾಳ ಅದಿಮು ಕುರಿ ಮಿ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮಿ ಅಳುನ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ದಂ ಬೇನು ಮಿಹಿಂ ಅಳುನ್ ಮೆ ಕ ದಿಗುಲಾಂ ಗೊಸ್ಸಿಯ ಅಳುನ ಮಿ ಲಿಬೆನಿ ವಕಿ ಮುದ್ದತೆ ಇಸ್ತೆ ಎಹೆ ಏಗೆ ಕುರಿ ಅಳುನ್ ಮೆ ತಿ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಕೊ ವಾಣುವಾ ಬಲ ಕುರಾನಕ ನುಕುರಾನಕ ವಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗೆತ ಎಹೆ ಅಳುನ್ ಹಮ ರೆಕಾರ್ಡಟ್ ಕ ಏಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ದಂ ಬೇನು ಬಿ Honorable Shukriya Saif agon me gota koriya genda Councillor Saida. Shukriya Mayor. Etaga industrial village kinetto hadani yon annani as bridge ang yetana ngalani den kon industrial village etaga connect koren furtan sarkarada kolang ebiskamen nukurevene do ya we are under government we have to be cooperative with them emi hon istuna fagos kota gos mi marhalata gos mi ki riti kulivaren nunda kuleka mi har em furtavanu ti bridge alamang yannani bridge ankati ko etaga industrial sarhadden ufedigen do industrial sarhadu mi hunga kantatta furiyum koddeveni Wodisinga ane bodu aluganda kitareka emmenaka nodevendeto evaka shukriya ade Honorable Shukriya Councillor Saida Councillor Ibrahim Fursat online ko Councillor Ibrahim adu dibeto adli bengeto puri genda ಅದೇ ಅಳಗೊಂಡು ತಂಗುಳ ಪುರಿಗ ಪುರುಸದಕ್ಕೆ ದಿಲ್ಲಾಫಿ ಮೇಕದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂತಕ ಮಿಹಾರ್ದನ್ ವಿವಾಹ ನಿಮಿಗನ್ ದೇ ಮಾಲು ಪುರುಸದ್ದು ಕಲ್ ವಿವಾಹ ರನ್ನ ವಾದಿಗೆ ade Honorable Shukriya Councillor Ibrahim de agon mi garatoge tafsil hissa kollafa mi item nimmadana mi garataka workshop to mehar agon me eruga warno report sadafa be mi koluga mi kama begotum ekan kurambege wadange ta jumda bur nawara wadange mata huri kama den kabatakati gudan kuratan bavistan abori kaskana bavata gudan kuran hatan abori chemical gudan kura mi hatane ettan huri kama me arfaha koreveni lekiunge saman gudan kuran detane hardware saman gudan kuruma derka agon report ko tangora madun hore eken income faha koreveni furniture saman gudan kuran hay lakudi gudan kuran 32 tane ei hardware gitere edi den ehne kankam gudan kuran buri garage gotu sate khatenga bole malterega garage gotu ema sate khate garage gotu horima adi workshop gotu haddiha bori mi aswara bodita adawta asumikamuga mi maletere mikan kurumun hama algon men emmen singe ham wara boda mi huna mi sihi no kada sabor adi mi ane gota bodo hadisa hengum fursa ekamaka wati algon men sarkara viasavaka wada kyagen mitanu des gudan mi carpentry taka garage taka
workshop ta mi malege mi hundone saradum berukum ge muhim kamema kommod mitanda nuda male ves mi huna kanu ulevene garage beenu vesuga chemical gudan tabes ema mikama taka agon mes wara avastration taka naganje saifidal hema agon mi sarkara avihasavaka wahadakka mikamuga commerce area vihasavaka uskodden agon men aba eden aba je mititanda beru kol commerce adadakam echi beru kol names this hani golita huritantam beru kol unas commerce ka luye ituna libigen dan hema agon mi ministry vihasavaka wahadakka mi tankole dibeta bada waram hema agon mi negotiation farhan wara commerce area aswagon men miharus devvan aswa edumaki muhimkam agon diwani ei miharus MNDF edifa nta huskon onna tak ete zamana hama gonduko bav yondani em bija mikama ma muhimkan mehar MNDF attend korana alifan hassa hengias hadsad hinguma fursat kuda korave mitanda beru kol demonas ehema mi war muhimkame den adi industry zone ga ben agon mi project sagon difa projector sabai e bayaka ko soka contractor sabai industry zone ga em eves agon me business je kam mi agon me negotiation waha takam daru ga bimus no kofia agon me project mi contract wada sa ko sia council ite bot ge dun tak gari gembe mi huriya kam kariya ko agon nas mi hissa kori me mi waha ga hema agon me ama yesa waka farfan je kam mi kam em agon me mi kan kori gendan mo gota te hon da fa ko deputy me adi forshada ya anengen mi industrial vidaja be waha ke dakka karanno ekam karorama hitugama upade wahaken hama dannawada furusataka miyadune miyaduga jasane mokkone ingettu aluletum alumenge council mi hatarona dawran huwa koggen alume miyadama masekke kuriyeruga kuriga me miyaduga raiso jumla dr moizin neveruga alumen naiki geru alumenge councileru geturon dentibi eru mdp nisbeva councileru aludu ben mitaga debaswa kankamuga award men hiyadu eggo kurang abadus dua kos council ge masakkatta horasalaga masake kuri councilor unne no mita gati wiki adi councilor dimaya badubas pune council badunamo agotaka wahaka deki councilor unne wesno hasako award men naiki ge mita masake kofa wadagennevi councilor unge terega rais sofia wadagennevi councilor sarukaru magamtaka adi raitu majide wadagennevi awol menake masake kurebe alo namfaha kollana hama councilor abdullah nasir councilor fatima shamna salim councilor adam ramis adi rajitu majliha wadagennevi mi councilor ibrahim suja councilor ahmad aifan adi councilor ahmad zamir mi be fulunaki awol menake ga wara bura masaket kemita kurebe be fulu adi hasako mdp ga tibefa mi mdp ga gotugati biruga wes duha kos awol menake ga mi debaswe awmenna talafola hisabaka dia councilor nennu wara productive masakkat ke mi councilor ka kori eruga me rakix e masakke mi haro salme korwe to masakke kuran awmen hawa sarukaruge stand ki ko bato huriha kamagga balan meeruge stand ki ko bato balan e deterega medwere garodu adako hama hiya weggo koggen awmen huriha masakkat me kurani sarukara de kolaka evves masakkat kurumuge vistume ಮೇಯರ್ಗೋಸ್ನೆ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಆನೆ ಅವರ್ಮೆಂಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೈನ್ನೆ ಅದು ಹಾಸಕ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ದುಬೆಫುಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ತಿಬ್ಬವಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸೈಫಾತು ಅದು ಮರಿಯಂ ನಾಜಿಮಾ ಫಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಯಿಜ್ ಗೋಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೊತ್ತಕಂ ಎವಿಸ್ನು ಮೆನ್ನೆ ಅವರ್ಮೆನ್ನ ಏಕಿಗೆ ಹಮ ಹಿಯಾದ ಎಗ್ಗೊ ಕುರೆವೆಂ ಬೇಣುವ ಹುರಿಹಾ ಕಮಗೆ ಹಿಯಾದ ಎಗ್ಗೊ ಬರಾಬರ ಕುರೆವೆ ಅವರ್ಮೆನ್ ಬೇಣುವೆಗೆ ಮೆಳೆನಿ ಮಿ ದವರುಗೆ awumga baaki me ashara mastos awmen nimigen dar awumes maadega rayitunattaka dukolla fadana legacy onna awumes beenuwege mewleni awumen fashafori masekkettake awumen nimma e rayituna dakka maade rayituna luifase kantattake hoda deveto masekke me kurani ema mi council ge huriha gadiyega huriha councilor onne kiyes ekakona ka wahaka dakka hiyadu eggo kurevi ekko masekke kurebe waki agenda mitaga gengule councilor ko hunnana kama ka awgodu gabudan nukura waki agenda ga masekke kuranje councilor ko hunnan jehna kama ka sawu gabudan nukura ema ekuekiga masekke koggen natija hasil kura masekke kuramvi ekiga masekke kurima kangan kamiyab wan ekiga masekke tima evves miyake mitaga baki agenda dana councilor nonka mi awmen nayakiga miyada me masekke kuri huriya councilor nanget hameginos awulmenna koddun ur huriya kamaga huriya menna kodduwen fasaya koddun ur huriya kama awulmen onnana fasaya koddi undugu koffen awulmen nonna ema awodama migadi awodama hita hama hadana ngai eru awulmen nayakiga mdp ongeruga mdp ge tiviyeruga awulmen udugu wi hadatuga mitaga awulmenna
එව්වස් කමන අවර ෆාස් කොෆේ නින්නානේ එබෙෆොන් නහියාද වෙග්ගන්නකො හුරිහා ගඩිය ගවර්න්මන්ට් එබ්බාරන්දි අම ඒ කවුන්සිලර් ග නං අවර වරබ්බොඩන් අම ෆාහක් වල්ලම් බේනුවේ මි ගඩියක ඒ මසක්කේතේ මියදුව සවුන්න මි කුරණී හම ඒ වාහක දන්නවාද මට්ටක එගත වරබ්බොඩ ශුක්‍රියා මම දෙන්නවා වරබ්බොඩ ශුක්‍රියා හම හුරිහා බේෆොන් te vihialta ka dihama mi paha kore nukutata ka ema mi de turkame ne tim algondo dasa nimma wara bajar do ke de ra befon